Zinkapha, good morning, Jamasi. Welcome to another special vlog. Tuni keho organization. ICCN nu teho molanga taukhom na umin hobunga chinom nom ho che the hin chise a keho song ka inko va chedinga ka kigo no hin chizen zinkamata pongtum lekia ka zing thawin, and I started making lunch for my family. Tea and kamto chicken soup ahin, and it turned out to be very tasty. Kinzong amin pen in songkha tauna phat kamanin zingka mata hisea, and I surrendered my day into God's hand. Good morning, Lord. Thank you for a new day. Thank you that your compassion is renewed every morning. Great is your faithfulness and your steadfast love, O Lord. I don't know what all is going to happen today and how much I'll get done, but you do. So I give this day to you. Fill me with your Holy Spirit, Father. Energize me for your work, because you know how tired these bones are. Awaken me to the wonder of your salvation, and quicken my spirit to the reality of your work in my life. Okay, mazosi mental tifina songka packing sai tai. Now it's time to go. Bye bye. Mommy. Like a cross lane tao mi. 제무씨 다다. 제무씨 마우즈 안 봐요. 제무씨 봐봐. 제무씨. 나. Go. Hello. We finally arrived at our destination. It was a beautiful park. Adap tan kaginsat sangin dabwal kaginsat sangin nom val. Ilaya hai ki hontaw na ka mandir, so set up imazo se setting ki bol chaita pulpit ho jang open area bangin pulpit ho umcho. Whether you notice or not, park minchule zaitun park kiti ya zaitun hi Nepali word ahin Bible la vetle pakai jesu in zaitun hill sa chu anataw si hina tilkhat kan share nam che piham tile Nepal hi Hindu gam ahi wangin pathin sa Christian ho sa we are in minority kalhoma hi wangin Christian pathin sa te hon itabang par khatna asim do kiti chu ki papi ka sada ka thanom dan and in ho zong eholanga Jacob prayer mount banga tabang design na bol dan ahi wangin in ho chu neu cha hilo in ho wang lien chiho hi prayer house ahilo le fellowship house ahin keho alien wangin keho ka dol lo
Kyo hobung mi te ho Scorpio ni they are still arriving ama ho za hong klunguta to hi ta khom now we are going to start very soon. Kyo kadol lo ji se wa open area ka setup ka ball sing mai chi be tang pulpit jong cho nal ka sa da. My acne. Prayer Sukipantan, we had a wonderful time first worshipping the Lord. Nepala hi kasayzing ahin worshiping kipoya poimo ahin. We spent our time repenting, we spent our time surrendering our lives to God, and as we prepared our hearts to pray, we spent our time patin kathang ba o patin kava choyo. हम महान प्यारो परमेश्वर पिता प्रभु तपाईं को महान प्रेम अनुग्रह को निम्ति धन्यवाद पिता आजको दिनहरू तपाईंले प्रभु यो दिन र समयहरू दिनुभएको निम्ति धन्यवाद आज तपाईंको आमेन गदिन आउनु समेत प्रवास हालेलुया हालेलुया प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो आमाहरूको हालेलुया heavenly blessing the blessing आमाहरूलाई बिसन्चो होला तपाईले सँगाइदिनु कतिजना आमाहरू निराश होला हौसला दिनु कतिजना आमाहरूलाई विरोध होला आशीर्वाद र आमाहरूको जीवनमा प्रार्थनामा अझै सुन्दर आयु ओ हालेलुया धन्यवाद सबैको महिमा गरियोस् सबैको जय जयकार धन्यवाद हालेलुया थ्याङ्क यू लर्ड एन्ड वी वान्ट टु प्रेज यु प्रभु चाहिँ हामी प्रार्थना अब यो चाहिँ बुने पेट अब हामी खाजा खान आँटेको पिकनिकै भयो यो गुन्डी tuahi ilang kakilego na kita ako dan tuzut ka kung sa iting yam til ka be ni church ka biza ma hu iko tum to ahi eta pani ho ita puni ho biza amun tu beta da mane yo park ati sang chun prayer mount tileu na prayer mount hile na dia Christian park ni ja Christian mon bol ja na direct prayer teacher angam lo ang mai thina hi yong he mai thế này
prayer tower so हुन्छ धरा न prayer tower साउन्ड त्यही गाउँछ अनि गर्नु नि अनि पछाडीको गाडी prophecy हर्पौन अनन्त हर्पौ And this is our bus. Hi. छोरीले my father is a driver भन्दै थियो आज चाहिँ खलासी हुनु भयो तिम्रो भाडा उठाउन बिर्सिनु हुन्छ जस्तो चाहिँ एउटा My father is Kalasi. यहाँ पनि जाँदा एउटा भाडा लिन्न यसलाई God bless our mothers. Isisi enute ho hive. Bithinin enute zo sepet pathe bohen. Amen. Thank you all for watching.